لآخر ادوان سالنداویه دا خو کشتن و تایبت کشتنا جنان کتیه بن چاودریا دزگهین میری و پیوندی دار لو ما کشتن و که سالن بره به ساناهین هایت وشارتن لی چالکوانکا جنان دوی باور دایه او دزگهین به کار جنی و گیردایی ات لاوازنو لاوازیا هم بوی صدم جن پیتر ظالمان بر به حالت خو کشتنه و بچن به شوی که گشتی دیاردا خو کشتنا جنان تزفرتن بو نخوشی درونی جی گردایی و بکومکت اگرن جواکینه از وکو برای خو یعنی از بجمعه کم بونا است نخوین دواریه و کم بونا پلانه مثلا اور خراوت جنان نشیانه حتی حدا که کو بشن اف دیاردا بنبر بکن و کم ترخم بوینه ابو افرته پارێزەرێک بوومە بەحسێ سزا و پێڕابوونێن یاساییت کرد ئەلسەروان حاڵەتان اف کیست هنه طبعا زوریان الدادگاه بموایا کی زور من هلاویستی اگر ویجی او وکی گوتی قناغت و کولین دا وکی گوتی چسباندن یا کو دیار کردن آوان اگرت خوب گشتنی بچکاب زحمته بلاین دادگاه و کلین رفته. اگر هم تماشای یاسای بکن یاسای دا رونی الماده 408 آماجه و دیارده کریه طبعا هم نشین بجنی تاوان خو کشتن چونکی در حق وی کسی او کسی هنه و خود کجیتن نابیده تاوان چونکی دیف یاسای او کسی خود کجیتن یان حولا خو کشتنی داد یاسای چه سزا بونه دانانه ما پەیوەندی بە ڕێڤەبەریها ساخلەمی ئاکرێ کرد لێ ئامارên فەرمی لە جەمان نەبوون لە گۆر ئامارên نەفەرمی دە مەهێندەربازبوویدا حالەتên خۆ کوشتنê لە ئاکرێ دە زێدەبوونێدانە بەڕادەیەکی گوتنێ دە دوو هەفتیاندا سێ حالەت هەبووینە و دوو جوانە جان ji dest daya û kiçekadin jî birîndar bûye ئاکرێ ji her bajarekê din pêtir di bin givaştinên eşayîrî daya û her ev givaştine hincaran hin bûyerên berovajiya yasayê çêtken û hincaran jî bin pêkirinên mafê mirovî. Guhdar Zêbarî, NRT li qezaya Akrê.